Bea maua loko ngā kasikasi ma le anganga pa ia, ma le upo le atua, he will command a blessing. Ako kongo le ainga le laka ngoa ai, Efeso 5 fai po lua se o lufu 5. O tau whawhine, i o tau sustai ia o tau lava tane, whapei o nau sustai le ali. A wā o le tane o le ulu ia o le awa, pei o ke uisa foi o le ulu ia o le kalesia. O ia foi o le whaola o le tino, le nei, whapei o nau sustai o le kalesia ia ke uiso. Ia whapea foi whawhine ia la tau lava tane i me umalava. O tau tane, i o tau walolo whatu ia o tau lava awa. Whapei o ke uisa foi, o nā lofa mai le kalesia, ma fua ina mai e ia te ia, e whai mō na sui. This is ole ata lea o le nofo whealofani o le tamā ma le tina o le ainga. O principal ia le atua, i to tonu o le ainga e whamanuia ai le atua e le ainga. E leo se upula se tangata po se kalesia, o le upo o le atua. Pa mai le upo o le atua, o le tamā, o le ulu na o le fine. A tamā loa, o le ona ulu ai, o Yesu ke riso. Winga, o le ngaluenga o tamā, is to connect his family to the Lord. He is to connect his family to the Lord. But the wife has to position herself to receive the blessing. O position na, pamaya, yung ngawai, submit. O le ora lea le atua i te tonu o le ainga. A o le tama, na te amaia le alofa i te tonu o le ainga. Winga ako ngeki le tama i le atua. O na tafe mai ai lea o le alofa lea o le atua. Amene. E tafe mai ai le alofa lea o le atua. E alofa ai lon to lua malan whanau. Amene. E tafe ai le alofa i tonu o le ainga. Amene. Ai a connect la le kamaloa. Ai le position aku le finga ma le whangau. Misi a koa. So the husband has to connect to Christ. Ora dea mai ele atua. E ka mana i ele atua le whamangianga i tonu o le ainga. Amen. It's all about connecting and positioning. A ole me mawal ko ngeki mal position o le unity. Ai a o ngakako follow le ora wa mai ele atua. There is an harmony in the family. Amen. E ei le file mu. Ale uskai foi lá no fim, on ka le ainga bebes.